Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatly musulman bir tuğandar, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Sizler eger Allah Ta'ala berip koygan nimetlerdi sanasaňar, sanagına jetbeysiňer deydi. Allah subhanahu wa ta'ala ar biribizdi jok jeribizden bar kılıp jaratdy. Oylobagan jeribizden ırys kılandyrıp atat. Allah Ta'ala kolu but berip bizge dini müçö verip bul dünyada jaşatyp atat. Bardybız oylanyp görölüçü Allah Ta'ala'nın nimetlerin. Geçele eş nerseni bilbegen cahil, eş nerseni bilbegen bilimsiz elek. Allah Ta'ala okutup, çokutup, bizde bilimdүү kıldı. Geçe boydok jürçelek, bugün übülölü kıldı. Gebir adamlar temir tordun artında zardap, erkinçilikti zarlap, kançalagan adamlar temir tordun artında jaşayt. Biz bolsa Kudayga şükür mına erkin jüröbüz. Adamlar 10 oru menen uşu töşöktörde aronap, bir onap Allah Ta'alaga jalınıp jatat. Biz bolsa din soğluk menen basıp jüröbüz. Üylörübüzde bizdin süýe turgan, bizge jakşı mamile kıla turgan, bizge kamkor bolgan üylörübüzde jubaylarыбыз turat. Bizdi sıylagan baldarыбыз turat. Gebir üylördi garasaň, al üybülö da nasip kılıngan emes, aga balada nasip kılıngan emes. Oşonun bardığın Allah Ta'ala bergen nimetlerga ar biribis akıl jügürtölü. Bul dünýäge eger dünýänün bardığın bereýin sen gözüňdi oýup bersin, berçi deseň dünýädägi 99,99% adam gözüni oýup berbeyt. Bir göstün baası kança turat ekenin dağı bir jolu akılыбызdan jürgüzölü. Bir günü bir adam bir çoň alımga gelip özünün armanyny aýtyp, üýde jetişbeýim, gembagalçylyk meni kıynady degende baga alım adam karasa, alım adam andan da gedey bolgan eken. Oşenti armanyny ugup durup, o adam degen eken, senin bir gözüňdi oýup durup satçı 100.000 dinarga dese satasyňby? Je bir butuňdy kesip alaly 100.000 dinar berem dese, oşonu kesip beret beleň degende jok, muну 100 1000 degen dinarlarga satpaýym degende, o adam emi ýesiňe gelçi, Allah Taala bergen 100.000 degen mına nimat bu deningde turatqa, uşu nerselerge şükür kılçı, jok nerseni armanda barzay berbey, Allah Taala berip koygan bar nerseni karap şükür kıl dep özünün osiyatyny aýtgan eken. Urmatly bir togandar, adam eken biz, bardybız Allah Taala bizge çenep azırak bir koysa aga kaniyet kıla albayt ekenbiz. Emi andan göböýtüp berip koysa köpkö toýboýt ekenbiz. Adamdın tabiaty uşunday bolat eken. Birok bul nerselerde kantip aýyktyrabys desek, ar biribis Allah'a şükür kılayın dep, mınday gözlörübüzdü jumup, bir yerlerde bilinbegen jerde, hiç kim görбеген jerde bir oýlanyp görölüçü. Allah Taala maga uşunça nerseni berdi go, Kudaýym mına koldorum kıbrap atat go, akılym iştep atat go dep den solubuzga şükür keltireliçi. Oru kanalarga barıp 10 orup atkan, uşunday dene müçösünde gemtigi bolup Allah Taalaga jalanyp atkan orulardy görölüçü. Biz den soluguşga şükür kılaly. Kuday saktasın, janagyndy kamalyp erkinen ajrap atkan adam türmelördi bir ziyarat kılıp görölüçü, erkinen ajrap kalgan adamlardan eşdekem jok bolsa dagı erkin jüröm. Çöntögümde bir tiyin akçam jok bolsa dagı men bir temir tordun artında erkimden ajrap bir kamalyp kalgan emesmin dep erkindigibizge şükür kılaly. Bir üýüňde mintip kıyşayıp kalgan kravatyň bolsa, kıyşayıp kalgan bir divanyň bolsa, oşo nerse oýlap koygun, bir uşunday şarty menen appak şeýşep jabylgan balnitsadagy uşu jup-jumşak bolgan kravattan jakşy ekenini hiç wagtda unutpagyn. Sen gebirde rızkıda jetip jetpey kalıp atkan çıgarsın, rızkının tarlygy bardır. Birok tamagıňan aba ötüp atabo. Gebir adamlar var, rızkısı üýünde jayınap turat, birok ar bir algan demin oşentip 10 top zorgo aba girgizip atkan adamdardy oýlap ar bir nerselige şükür kılışdy, özübüzge adat kılaly. Alımlarыбыз aytat, bul den soğluk degende, den soğluk degen nerse, den soğluktu adamdın başında giygen tacı, anı bir gana orurlar göröt degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki türdü nimet var.
анын баркына көптөгөн адамдар жетпейт. Алар кайсылар дегенде, алар ден соолук жана бош убакыт дейт. Ойлоп көрөлү, түндөлөрү жатып уктаганда дарысыз эле жөн эле уйкуң келип уктап кетип атасыңбы? Эртең менен турганда башың оорубай жакшынакай ойгонуп атасыңбы? Ажатканага баратканда эки бутуң менен барып, эч ким сенин ушу авырат жерлериңди көрбөй, өзүң гана ажатканада ишиңди кылып чыгып атасыңбы? Демек, бул ниматтарга ар бирибиз шүгүр келтирели. Ар бирибиз өзүбүзгө жараша падыша экенбиз. Падыша ким деп сураганда аалымдар ушундай деген, падыша деген ушундай адам, кичинекей болсо дагы баш калкалаган үйү болгон болсо, үйүнө кирсе күлүп жайнап, жүрөгүн ыраазы кылган, Аллага ибадат кылган салиха аялы болгон болсо, ага бир күндүк болсо дагы адамдарга зар болуп, ар кимге кол сунбай турган абалда ырыскысы болгон болсо, ошол адам падыша деген экен. Урматтуу бир тууган, Алла Тааланын ниматтарын барктайлы. Кудайым Алла Таалага ар бирибизди жакын кылсын.